Dobar dan, dragi moji, Knez Mihajlova, 15 časova, neki 40 stepeni. Evo, ovdje sam naleteo na mini bazar. Poludrago kamenje, nakit od poludrago kamenje. Ovo su muške brojanice. Sad ova dva su prazna, a ovdje žena i pravi i prodaje istovremeno džidžabidže, takozvane, razni ukrasi, majice za bebe, mini simpatični tefteri, male plastične patkice. Gelato Italijano, nemojte ovdje da kupujete, 800 dinara će vam naplate, zato što je Knez Mihajlova, samo sa strane skrenite i kupite sladoled u, što se kaže, prvoj prodavnici sladoleda ili sladoleđinici. Evo još malo ovako zgrada. Španski kulturni centar. Ja sam sad upravo krenuo na sladoled. Ovdje bi mi recimo uzeli 800 dinara za sladoled koji ću ja sada platim 500 dinara.